Акшымлар Каир октябрьнан 14 эфирде заман Қырымвет дүнияда алған хаберлерінен таныш етмеге азырмыз. Студияда сілерінің мен Шевкет Наматулаев. Селямлайым. Ишғалжилер махкемесі біріңжі группа сақат Александр Сизиковны бір айға рухи хасталар қастаханесіне еллады. Ахмеджетнің Ишғалжы Киев район махкемесінің қарарына көре оңан избеттен экспертизаны Ақияр қастаханесінде кечірежеклер. Ислам динні күткен Александр Сизиков июльнан едісінде Бақшысарай шеры ве Бақшысарай районында кечірілген ФСБ тарамалары нәтижесінде тұтылған еді. Ишғалжилер оны Хизбут Тахрирге алақасы бар деп террористік тешкілят қорғанында қабатлай. Онен бері шуқыны тұтылған уч қырым татары СИЗОға ташланды. Сизиков 10 елдан зияде соқыр олғаны үшін оны евапсіне еллаған еділер. Мой подзащитный себя считает психически здоровым человеком. От прохождения амбулаторной психиатрической экспертизы не отказывался, отвечал на все вопросы. Помещение его в условиях стационара очень может повредить ему здоровью, как сказал Александр. Он находится на особой диете, стол номер 5. Естественно, эта диета в вышеуказанном медицинском учреждении вряд ли кем-то будет соблюдаться. Помимо этого, мой подзащитный в силу своей болезни не может один находиться без посторонней помощи где-либо. Бір шей қатырламай веші атлығында адаша Қырымның юқары Рус махкемесі Ленур Ислямовқа қаршы ұйдырылған жинай дава черчевесінде шаатны діңлеген. Дүния Қырым Татар Конгрессы президентінің муавинны ишғалжилер диверсия ве ярмадаға электрика берген электрик директлері патлатылмасында қабатлай. Адвокат Эдем Семидляев махкеме топлашывы башқа күнге кешірілмесін рижа етті. Чөнки о дава материалларынен таныш олып етіштірмеген. Чөнки о кеченлері Алексей Лагин адвокатлық статусындан марум етіліп дава бақылмасындан четтештірілген сон удаваға желп етілді. Ләкин ишғалжилер махкеме топлашывына шаат келгені үшін оны ешітмеге істеген. Адвокатқа тек сорғы протоколы берілген. Семидляев айтқанына көре, бұл адалетлік қорчылав ақы бозылывыдыр. Я считаю, что это нарушено право на защиту, так как я не мог оказывать квалифицированную юридическую помощь, не мог в полной мере допросить данного свидетеля, так как не ознакомлен с материалами дела. Это будет в копилочку тех нарушений, о которых, я думаю, адвокаты будут говорить, уже подавая жалобу в Европейский суд по правам человека. Түменнің адвокатлар палатасы Қырымлы саяси мабуслерінің имайджisi Алексей Ладинны профессионал ахляқ қайделеріні бозды деп адвокатлық статусындан марум етті. Адвокатлар палатасының шурасы бөле қарарыны да сентябрінің 30-ында қабыл еткен. Ләкин Ладинге тек кеченлері себеплеріні аңлатмастан хабер еткенлер. Ладинның махкеме топлашуында бұлыны имайджи статусында иштирак етмеге аққы жоқ. Алексей Ладин бұл саяси қарар олғанына айтып шикайет бережегіні қайдетті. Ишғал етілген Қырымда Украина ватандашларының ақларыны бозған 101 Русия ватандашының ады кірсетілген жедвел Қырым прокуратурасы ветелікестілік қызметіне берілген. Оны Украина президентінің Қырымдаки дайми темсілжілігі азырлаған. Бұл ишғалден сон Қырымға келіп шыққа чалышып Русия махкемежілерідір. Темсілжіліктің малыматына көре олар Украина топрақ бірдемлігі митингінде иштирак еткенлерге қаршы репрессиялар қоллану системасының бір парчасыдыр. Айны бұл махкемежілер Қырым татар ве Украин фаллерінің евлерінде тентов кечіріліп, олар яқыланмасына рұқсет бере. Махкемежілер аққанда малумат Қырым әлісі деңіштірілмесі бойынша башлатылған жинайдабаға қошылажақ. Бұл жедвел кеңішлетілежек деп айдеттілер темсілжілікте. З метою протидії затвердженню окупаційного режиму Російської Федерації на тимчасово окупованій території України, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, представництвом президента України в Автономній Республіці Крим здійснюється систематичний моніторинг та аналіз з питань діяльності осіб, які займають відповідні посади в незаконно створених окупаційних органах влади Українського півострова. Қырымда ишғалжилер хакимияты Украин тілінде тәсіл берген мерkezлеріні бұтынлей қапатып тек бір қач Қырым татар тілінде тәсіл берілген мойсені қалдырған.
Ярмадада яшаған ярым миллионға яқын украинлі ана тілінде балаларына тәсіл бермектен марум қалды. Бұны халық депутаты Европа Шурасының парламент ассамблея топлашуында Украина әйетінің ел басшысы Елизавета Ясько хабар етті. Парайынан комитет топлашуында инсан ақлары бойынша комиссар Дуня Миятович кечкен сене сабатына сеслендірді. Ләкин анда Қырымда Украина тілінен олған вазиет айдынлатылмаған. Ясько 2017 сенесі Бірлешкен Миллетлерінің халқара махкемесі Русияны Қырымда яшаған украинлерге ана тілінде тәсіл алмақ хаққаны темин етмеге авале еткен еді. Близько 500 000 українців в Криму позбавлені можливості спілкуватися і навчати дітей рідною мовою. Комісар обіцяла вивчити та слідкувати за цим питанням. Втім, про конкретні кроки для захисту української мови в Криму пані комісар не висловилася. Буду продовжувати працювати, щоб питання української мови в Криму було на порядку денному комісара, аж до деокупації півострова. Қырым давасының тарафдары оларақ ер вақыт Қырым татарларының тарафында. Бұны Түркияның тышышлері назирі Мевлют Чавушоғлы Украина тышышлері назирінің бірінші муавины Эмени Джепар әле көрішкенден сон айтты. Олар Украина Түркия арасында олған мұнасебетлеріні музакире еткен. Чавушоғлы Қырым татарларға қол тұтқаныны қайдетіп, Русия тарафындан Қырым ышғалыны танымай жақларыны да бір кере айтты. Бұне бері Украинаға Азербайджанның топырақ бұтынлығыне қол тұтқаны үшін менедарлық білдірді. Эмени Джепар есе Түркия Украинаның халқара мейданларында тешебісшілеріне қол тұтқан стратегік ортағы олғанını білдірді. Ми вперше прийняли Еміне Джепар на цій посаді. Обговорили наші відносини та регіональні проблеми. Як рішучі захисники кримської справи, ми завжди підтримуємо кримських татар. Надзвичайно приємно зустрітись з Мевлютом Чавушоглу вдруге за останній тиждень. Обговорити наше стратегічне партнерство і регіональні аспекти. Туреччина – стратегічний партнер, який підтримує нас конкретними вчинками, ніколи не визнає окупацію Криму і готовий стояти поруч з Україною та нашими ініціативами. Украинада имайджилер күні қайдетіле. Оны 2014 сенеден башлап қайдетілер. Осене советлер заманынан қалған имайджилер күні февралынан 23-інде қайдетілмесінден вазгечтілер. Бүгін Украина президенті 113 арбиге мукафатлар берді. Бұне бері 5 арби бөлік фахри адлар сайы болды. Тедбірлерден сон девлет ел басшысы жебеге ел алды. Тантаналы тедбірлер аққанда зымлевқамызда тариф етіле. Слава Україні! Вітаю з Днем захисника України! Күчлі орды зафернан анақтарыдыр. Ветеранлар есе яш аскерлерге нүмене. Украина президенті Володимир Зеленский Иван Богун адына лицей шыгыртлерінің ант берув тедбірінде иштирак етті. 329 талебе Марин Сарайы оғынде Украина халқына ант берді. Девлет елбасшысы есе Украинаның йөнеліші деңіш межегіна қайдетті. НАТО еле орталық ве юксек арби стандартлар келечекке бір адым деді Зеленский. Күчлі авиация ве флот Украинаның пріоритетлеридір. Ми збільшуємо витрати на сектор безпеки та оборони України. Активно працюємо для посилення обороноздатності з нашими міжнародними партнерами. Україна повинна мати не тільки потужні сухопутні війська, але й сучасну та боєздатну авіацію, воєнно-морський флот, системи ПВО та багато іншого. Тільки сильне військо буде запорукою подальшого миру та вільного розвитку нашої незламної України. Тек еркеклер күні дегел. 2016 сенесінден башлап, қадынлар да женкевер вазифелеріні ала біле. Шымды Украина арби құветлерінде тахменен 30 000 қадын қызмет етмекте. Украина мұдафа назирі Андрей Таран имайджилерінің жынсына бақмадан урмет етмеге чағырды. Оқайд еткенне көре орду ве ишгалжилерге қаршылық олғанна қадар Украина яшай жақтыры. У новітню добу українці знову показали здатність розгортати широкий рух опору, давши рішучу відсіч російській агресії. Жінки і чоловіки, юнаки і дівчата, вся українська громада. Сьогодні день кожного з вас.
День захисника України. Ми шануємо всіх, хто упродовж століть боронив українську землю. Беремо приклад з героїв визвольного руху. Бережемо пам'ять про полеглих на сході України. 100 ел эбел улган вакыяларга баксак, Украина янында шымды гарби ортаклары бар. Америка Бирлешкен Девлетлері, Бuyuk Британия ве Канададан инструкторлар Украина арбилері үчүн идманлар кечири. НАТОнын флоты, учаклары ве арбилері Украина ile бераберликте кечирилген талимлерде ишгалжелерини пек козгата. АБД элчилигинде мудафа меселелери боюнча атташе Британи Стюарт Украина арбилерine мемлекетте азатлык ве демократия сакланганы үчүн миннидарлык билдирип, Америка Бирлешкен Девлетлері Украин караманларына сайгы көстергенini кайд этти. Ми шануємо українців, чоловіків та жінок, які продовжують самовіддано докладати зусиль для захисту євроатлантичного курсу України, а також її кордонів в умовах безперервної російської агресії. Ми вітаємо захисників України, дякуємо їм за самопожертву і за те, що наважуються на ризик кожного дня. Сполучені Штати є і будуть вашим непохитним партнером. Президент Зеленский 113 арбиге мукафат берді. Арби кубетлер, Милли гвардия ве сыңар қызметінің 5 арби бөліклеріне фахри адларды берілді. Адларны Милли хатыра институтунен бераберлікте арби сердарларға сайғы көстермек үшін сечкенлер. Милли гвардияның 3-нче оператив бригадасы полковник Петро Балбачанның адыны ташыйжақ. 1918 сенесі барде Крым операциясында Украин халық Жумхуриетінің ордосыны идаре етеді. О вақыт Украин арбилері Чоңғарда большевиклерінің мудафасыны йоқ етіп, Крым ярмадасыны ве Қараденіз флотыны өз назаретіне алған еді. Владислав Стужук, Заман, АТР. Büyük масштабта улган кабаржылык үчүн эбеди апыс жазасына кирсетмек керекме? Президент Володимир Зеленский бутун Украин соравында улажак биринчи суалын ачыклады. Devlet yol başçısı bu sualge cevapını oktyabrның 25-inde saylaf bölüklerine kelip bermege teklif etdi. Umumen 5 sual olacak eken. Prezident ofisinde anlatkanlarına göre bu sorav referendumda giltek insanlarının fikrini öğrenmek için bir fırsattır. Усім привіт! Ми обіцяли всі важливі питання вирішувати разом з тобою. І ми робимо перші кроки на цьому шляху. 25 жовтня на виборчій дільниці ти зможеш дати відповідь на 5 важливих питань. Отже, питання номер 1. Чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах? Неділя, 25 жовтня. Приходь і вирішуй. Буде так, як вирішиш ти. Бо Україна – це ти. Avropa Birligi Navalny zehirlengeni için Rusiyaga qarshi sanksiyalarni uyg'unlashtirdi. Jazo tedbirlari 6 shaxs ve 1 shirkatga qarshi qo'llanildi. Bu haqda Avropa Birligi davlatlarining temsilchilari kelishgan. Sanksiyalar viza beriluvini yasaq etib, Avropa Birligi territoriyasida bank hisoblari olsa blok etildi. Rusiya muxalifi Aleksey Navalny avgustning 20-da zehirlendi. Siyosatchi 19 kun davomida sun'iy komada edi. Onun kan tahlillerinde Novichok zehri gruppasına kirgan moddalar topildi. Sanksiyalar bugundan kuchali. Ukrainada kechgan kun davomida 5590 insonda COVID-19 hastaligi belgilangan. Hastalarning eng ko'p sayısı Kharkiv, Lvov, Dnipropetrovsk, Odessa viloyatlari ve Kiyev shahrida. Ukraina poytaxtida 21 kishi koronavirus qurboni bo'lgan. Від коронавірусної хвороби, від того, щоб його не захворіти в умовах, поки в нас не існує вакцини, в нас є тільки один захист від цієї хвороби. Це ті правила, які встановлені в нашій країні. Це користування маскою, це дотримання дистанції не менше, ніж 1,5 метра один з одним, і постійне користування антисептиком для того, щоб були чисті руки. Кожна з цих 3 дуже простих правил
якщо ми їх виконуємо, воно суттєво, підкреслюю, суттєво знижує ризик інфікування на коронавірусну хворобу. Қырымда да коронавирус хасталарының сайысы артмаға девам ете. Хасталарының ең чоқ сайысы Ахмеджетте. Аман-аман Қырым пайтақтында кекіпі вазиет алуштада. Анда кечкен аптаға көре хасталарының сайысы 2 кереге артқан. Кезлевде де хасталарының сайысы чоқлаша. Ақиярда коронавирус 32 кішіде. 32 кішіде белгіленген. Кечкен күн девамында COVID-19 хасталығына уммен алғанда 195 кіші оғыраған. Кечкен күн девамында Русия незаретінде олған жинкеверлер 6 кере атешкес режиміні бозған. Украина арбилері арасында ғайыплар жоқ. Бұны ООС штабында хабар еттілер. Украина арбилері позициялары танқа қаршы граната атыжы ве атыжы силянен атешке тұтылған. Водяной жеварында есе душманның 2 пилотсыз учу алеті қайдетілген. У районі населених пунктів Пищевик та Водяне виявлено прольоти 2 БПЛА противника із перетинами лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби Об'єднаних сил негайно було здійснено радіоподавлення каналів управління та навігації ворожих безпілотників, що унеможливило подальше їх використання. Бұсат қазір олған сонки хаберімізде піңізге қайырлы ақшамлар тілейм, аты ерден айырылманы скорышкенже.